Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalunon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalam. Okay guys, naata dire sa Caniga Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalam. Nga guys, ato gayong tabangan ang Canigao Island aron magpadayon ang kalimpyo ni ini niya. Kuan deron November 7, 2021. Ugma pohon guys, way trabaho kay Yolanda anniversary ba katong kuan. Nya nara diri guys, November 7 karon 2021 atong ipadayon ang atong advocacy nga makatabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalam. Okay guys, magsugod ang paglimpyo guys. Nya ako naghangyo sa tanang taga Matalam ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric Espajolio ug mga kauban. Okay, akong magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalam mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Mga ting batong guys, manglimpyo ta dire sa kuan nya. Mani guys, mga plastic na ipangbili diri sa tabang area diri sa Canigao Island. Guys, ako naghangyo sa tadang mga ligo diri sa kuan nga portion ng tabang. Dili lang nato ipangbili ng atong basura aron magpadayon ang kalimpyoan ngani. Bisag kuan guys, pangbili ato gihapong paningkamutan nga malimpyohan ato guys. Okay. Balikon ko, ako naghangyo sa tanang taga Matalam ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay